Dobrodošli nazaj v oddajo VV Faktor. This was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. We have a basic responsibility to protect people's data, and if we can't do that, then we don't deserve to have the opportunity to serve people. Tako se je Mark Zuckerberg, ustanovitelj Facebooka, javno opravičil za zlorabe osebnih podatkov iz Facebooka. Naši tajkuni, banksteri in politiki se za ropanje in plenjenje naše Slovenije očitno ne bodo nikoli opravičili. To je bilo za danes vse. Vidimo se spet jutri ob istem času. Pa ne pozabite, resnica boli, komentarji še bolj. In ni vseeno, kdo kaj reče.